Denmark kata aku kipada. The Voice of the People Party, katakan pinjaman sisi simpat, bahkan dari tangga parti, kena segmen Syria election. Mereka ni parti ni keseng, kapan orang akan jingkren, akan jingkren jadi pakai jadi pada, kadang keseng, kapan yang berpinjam teli, yang ni kau kerja sendiri. Kat banginang persang ban pinjam teli. Oh, kini persang ban parya yang kerja sendiri. Kira kuat ban parya. Oh, hati lek. Segi senang kita tahu. Kumno bagi kuah, nama kita semua with Bah Ardent, boleh putar jia teli keleng-keleng, lagi lek. Kin kena oleh projek Bah Ardent. Lagi kendo bagi balong presbyterian yang tu berisi presbyterian bahati. Lagi kendo bagi balong Katolik yang tu berisi Katolik bahati. Lagi kendo bagi balong seng, di mana nak yang terai, kiamong ni musuh baik seng kasih. Oh, kipada jangan nongkrong konstitusi kita Bah Ardent bertemu rekam nama kita orang. Hari ini top election aduk mentah, kadon metong, naga sorkar MD, Bah Ardent mudi menrem, haus nyam arhofra, kila penher yang roy kapar yang ke konstitusi Bah Ardent mentah. Yo double. Yo bonus ke nongkrong konstitusi Wemeli ru ice cream ke sokaru lingba ke jingkren banadin kiwan ice cream. Ikai bahawang ani ledu balong Emily Priba yo nong tu ben. Kairo ke scheme island sokaru an island tu ben.